Welcome kasing kakabsat. So before ta ko erugyan, special thanks to Kamagay MLNC and Raisa Solorak or Carlos no nabaliktad di. And salamat nam amin na kayo para karosin patuloy panang support tayo sina YouTube channel tako. Okay, so this strumming pattern na bass, up, down, up. So ano din na bass part, din na tuloy ni ay natatabasin na nga to. 6th, 5th, and 4th, up, down, up. Okay, so ipadas ako. Okay, so kamana di kakabsat di verse 1 na, and itret ako abadin chorus na. Hasta may magkarkararag, yaman basbas ang simbigya, mulay damay, dumadagasan pamatin. Ang pagkumbabagay ka na yun, yaman talaga na sus, mulay damay, dumadagasan pamatin. Okay, so kamani di abudin chorus na, inomit ako sin verse 2, same lang di chord progression na sin verse 1. May mansagi, yaman tunog ang Diyos sama, tawada, tiyak mo ay magbunga. Tuwan mo pa'y adadalam, dadinay kakalina, at maamuam ta din palaylay dana. Basta may magkarkararag. Okay, so naman basta ko kakabsat sin verse 2, mantaulit ako kasin sin chorus na, and then wala di instrumental part, dublihan ko lang si mamindua din na instrumental na, and then mantaulit ako kasin sin chorus, tapos sin ending na. Basta may magkarkararag.